मैम खुलमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुंग हुनदा के थोक्सोम मैम तराब नौसरी ngasi की मनुंग हुनदा थमजरी टॉपिक असि लो अगेंस्ट मॉब लिंचिंग हाइबनी तसेंगना हौखिबा सेप्टेम्बर 13 दा थोखिबा थरोइजम दा थोखिबा याम लाइबक थिबा थोदो अमगी मतुंगदा मणिपुरी चीफ मिनिस्टर मसाबना एश्योरेंस पिदुना मसिगी मॉब लिंचिंग की मायोक्ता ऑर्डिनेंस सेमलगा बिल पास तौरगनी एक ओलगनी हाइबी वाफम फोंदोक ख्रे अदुबु मखा सथर पोइना करी करी मॉब लिंचिंग असी करमाइन होरई करमाइन स्प्रेड तौरई अदुगा करमाइन मसि प्रिवेंट तौगदगे मसिदा कना कना के रोल सिंग हंथनबगी दंता कना कना ने हेना मदुदा सरुक यादुना मदु हंथनबगी मसाक तो सिनबि याबगे हाइब मतांगदा खरनबगी दंता इम्पैक्ट न्यूज़ के स्टूडियो लाइंसिन दो लेबिरसी डॉक्टर आरके लेनिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री रिम्स नी डॉक्टर बुतराम नौसरी लोइनेना गेस्ट की मैन लाइंसिन बिरबा डॉक्टर CS नरेंद्र एडवोकेट जाबसु तराम नौसरी लोइनेना गेस्ट की मताई लाइंसिन बिरिबा डॉक्टर धनबीर लाइश्रम सोशल साइंटिस्ट गेस्ट अहुमपो ngasi manuhna taram noksari ahan bagisi lo kitang mari lein no za advocate thamjage maroina hai gibat hai ri thodok sing dagi mamang da thokhi basu mayam am laikre Manipur da mob lynching mob violence adu mob justice se dum khara dum tawraga lae adu India gi oina su hosi phawda leiri si 2018 khakta da mi kunthra gi bathakta mob lynching da lahat khre hai bi wafam su togan togan ba agency sing na phongdok khiba leire yengba yari badi Supreme Court masida 17 July da yam so judgment ama yam kare hai tare yam na fajaba judgment ama pibirakpa landmark judgment hai tare yam fajaba masi jain thengna jab da justice Dept Misra na pibini Tesim Punawala versus Union of India gi mathang madugi matung hariba thodok sigi di mamang dani aduma pu si India da mob lynching ji mathang thang tholok pati gi oire bisale masi mamang da atopa masi ki against masi thingna bagi lo atopa leiram da basala masmaina sum toina tholok pati gi Supreme Court na sigum basi tawdabi yadi habi action do lokol po bisala za kari habi ngi sim tan kan tambiu leidi lermi ain chi yam nga na chatning bagi wakhan masi chatna bagi lamchat asigum basi yam na nithi jana leirabadi anoba ainama adu yam na mathau ta bu ta dabjani kari gi noibo Indian Penal Code same basi 1860 ni 1860 the Indian Penal Code same matamda yam sengna mob singsina tawba thabak sing ngakpi gani haiba kai su yaudi adu da maru oina bu unlawful assembly ni manga dagi ta daba ni mapai amana asat awokta natraga leiba yumda mi da makhoi mayamna haina tanaba yadam makhai mangna takna thabak tawba sing asi tha taruk phawba kaisum sangda thamba madi fine su tawni yawri bi miyoi khudima adom ni yengna masi ain chi sembadi Englishman sing na sembiram bani first Indian Law Commission Indian gi mi su dum yaw di yaw bani masida migi lamda yengaga khoi gi sekta sembada maram khara dagi mina ain si iningba ain si infam thoi asi kaina chatpa chumde kaiba gi lonchat leiba adugumba lamdam mabadagi horokpa ain si ekhoi gi lamsida he hapsal lakpasida masi pasu paru de aduga khangsu khangda de aduga soira aga heng apha pun tolpa du mayam du ain si khangan na bai mong leite masi member of an unlawful assembly han ain na yadaba karigum assembly ki member ma oirubai basi asi dandi togani ai leiribi adordi ain na yadaba pochi kari toge na khoi yengba ani mata mamang da aibi ki ba mob justice kai ba kana na tholiba mingno kari hairim no justice ai dharma bichar ai bani madom di yenga di khoina lam henba mayam da lam ga to lam henna to ba thabak mi phu mi hat ka to busi su justice kai ba mingama napsan bidra adordi nomoi pai ba libang ak pa kangu mayam mi ka halde armed justice ai ka budro adu lale ming adu ming chide yo hore im khoi swai chide pakta ba ko i maji kanam hai raga mayam na ba ya mob justice kari hai no artha ain gi libak amada hingin na se na khan ba oi taraga di ganatantra chatpa libak sida yam drabada ai ain na yada thabak si tawloi do bane na khan ba gi wakhal manung changge da bane ado kari gum takak amada di kari hai na hogre nupi gi kupu amana orep so dum
ita nupi mun pa wa lambi sala me kai to far ka de da ka maru kai te ko kumba kai na kalim ni ka hai na kari no kai na kala madu ki matung tarak pa effect adu kayam sathi ba pono kai ba si kana su thi da ba hojing na mob sina hauraga kana na hai ba ta da he mi si phu ba adu si ba khot pa yaw na rak pa pot asi lak pa si da Supreme Court na su ji ki mamang da panwi ba case adu da khalli ba si atai na te adu khaktani yarak tre hojik te yam seng ba tanan ba aina ma su pu thok ba darkar lai madu di akhoi na IPC da yaw ba du na ta ba da tongan ba aina ma da kana ngo asu mai na to bo oi tar ga di khar sathi ba makhan gi unlawful assembly amagi member oi ba si tha taru khaktani je na thamba ya ba madu su trial am tawra ka di yar ka do re bi put adu yam sang re khal le ga tap than gi ingdan gi siri ba soi ba mi do do mangi maran budi le ram ba yai ko maran budi le ram ba yai ko adu maran le yai da na bo akhoi maran si le bai da mo to warak na badi akhoi di na ti da na ain gi oi ba le bak ta di adu niyom gi batung ina pha pun to ba mi cham na ka prajana ka mi pha ba ya bai ain ga si asum le ne ba khoi CRPC da phara ga ti pithok pero police ta phajana thin biro mai matha ta kesam lohon local an bigro asigu mo pochi to da ba adu hekta kana ba khana na mai es ain na bu makhoi ngai le na ngai le ya pon tre adu society ma de hingier ga di ai hein thokpa mayam sum to ger ga di kang khong cha ba le ba am oira ka du di nga ba ma ta ngai ba upai si karino ain da hanin ba tai adu na di hana le ri ba ain Indian Penal Code te yaw re ba amadi masi bichar tongnu bagi CRPC the Criminal Procedural Code ka yaw re ba mayam sing asi matam ma khitang suna rakta ba manam si toy na thole masi pot asi waji masing tara ga ni pan sure mafam amada hare koi swai da thole e masi mayam si everything badi tai ai ne yada ba poni maram maduna si umbo ordinance ma hobuni ordinance tha taruk chale gan lau thok nu mite ki tha taruk khang sat kani tha taruk si manung da thu ne assembly da putho ga assembly gi leri ba mayam sina masi thu na ailam olhand di madu gi ain da tha taruk chale adu bo chalaba ain hai du di ai khoina masi gi masi ikai khudna na chat pa chumi ko aina khan ba busak mayam sina magi ani da kana rakani amana o masi to ba ya de ko ain khut to pai da sana basi ya de ko ina khana rakpa afaba mi right thinking member of the society afaba mi oi kharna masi tauno haina masa masu warak na ba kari gumba da kana ba pot ma lere ani subada juksi gi oina sathi ba makhan gi laksan na ba aina ma lere aina si thuna thaba khara tawduna mapa chaba matang khara da thabak tawbu ura abadi khara su yana mayek se kani aina hani tasengna leiriba hariba posak sida mob justice haiba wafam si bawda phongdok ning doi wafam doni haiba da yam panning da ba du na wafam doni justice haiba wahai ba na parina madu asum rom do ta gi do mi ngam le pa sanna bi ko sanna bi ma wala viral wala pa yam pakta ba haiba wafam doni da haibi yam na fazai yam na thagani ngai ni oja dana bi laksaning masi sai hariba sai ain khut paison ba haiba wafam yauri bina without akhoi trial yaw da bi da heka tosan basi dum hang sai thamjagi ba panjagi ma da panjagi wafam 30 people sa masai da engineer yaw gre kana tongan ba mi yaw gre masai da lai kita pasida thamjani wafam ni sigumba mob lynching hai gadra adigi hai pan badin ngai da ba mob violence sigum basina india da yam toina tholai si khai jana hai wakal ta da badigi toropni sta sena hap knowledge hai da danger orak pa dugum ba people gi wakalon na khoi miya da to yam chakhat pa mafam am da sing ma mi sta bra khare hena masi people karam ba section da hena sigum je togan bagi aduga tholai be maram ji ja kari digi be masi dadigi tajaning ke thong si ta singbudi ko cause and effect lai ni ko akoina sum saunari bajina effect ni cause level thoi cause en kan da khoina india gi hoji bok do u boda context sida india gi criminal judiciary system jima pura fair number 1 ko number 2 police investigation ju totally fail number 3 vip me an maning da sogot puse criminal me gi maning da vip na leibse masima ju amane ade topa mana loga morality ga je moji paisa madagi mamai ne haiba mi khuding mak ning tambal lai adu ning tamba je liberty hai je license na te haibadi ning tamine nei toning to ya de madu da thing ma khara lai ne ba restraint ma aduni law hai je liberty means freedom with restraint na athing mo yabu ne ba koina liberty law hai je law ji ne thing pa de gi mi jing ji each of them liberty phangdoi ne ba ning tam phangdoi ne ba
अद ngसाइगी लेरिबा मरमजिना ओइदना मणिपुर की नत्रगा अतो अतोपा लमगी मियाम जिंग पेनदबजी हौजिकी मागे इन पंजगी बसिना इन्वेस्टिगेशन जो फजना तौबीदबा अदे क्रिमिनल जस्टिस जुडिशियल सिस्टम जो फजदबा अदे मराल लेबा मिदु सही कुल लेरगा मराल पिरगा दिको अदे मिदु हातोरगा मी मचादु नुपीदु इजन मांगलगा थाम लेगा थादोरगा नो नोतना लंबी दे चखला दि कना नुवाइदुनो अदु ममयाम जिदगी अहानबदा मियाम जिंग नहारोन वाकलमे नारोन वाकट मतमजिदा अखोगी मोब लिंचिंग थोकते अदे मोब वायलेंस लेतेको अदगी नारोन फंगतबदगी मियाम जिंग मुइन ओइना तोरपनेबा मणिपुर कॉन्टेक्स्ट दिको अदुना सुमाइना लाखपसिदा अइना थमजनिंगबददिको चुम्मी अदुगा मसिदी तसेंगबदी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की आर्टिकल 10 की राइट टू फेयर ट्रायल हाइबजी मजु वायलेट तौबिरे अदुगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14 19 21 मागी अखोगी कोर्ट न पिगदब डिसीजन की मोता खोइना पिबा यादेदना अदगी राइट टू लाइफ हाइबम जु लेजरी क्रिमिनल ओरजु माजे क्रिमिनल ओइब्रा ओइदब्रा अखोइना याम नुंगाइबा 10 थागी केस म थोकिदना लाइसम चावबाइना दैट वाज इन 2011 को मागी नुपिदु माना हालेना मय मके थादु मय थादो पिरे फुबीरे म तौबिरे लोय तौबिरे खलगा माय नुपिदु तांकुल की अकुलमदा मयुम पाले लेरमिदनको अदुना अखोइना पीरिबा मरानजे चुम्ब्रा चुमदब्रा इदुदी कोना लेप्सगदबा पोतो खोइना योक्सलुबगिनेबा अदुबु येंगदबदी ngसाइगी अमोरो मोरो लंगाकनासु अदगी मागी क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम नसु अदगी मागी लेरिबा जुडिशियरी सिना तसेंगना करे हाइतारे मियाम जिंगजिगी तोगम थोपदु थुना थुना तौबिरगा दंदी पिबिरगदी मागी मियाम की पेंदबजे लेरोदबा अदे अमना ख्वाइदे मरु ओइबमना लो हाइबसिना तौरिबजी लो कंसर्न विद द एक्सटर्नल एक्शन नेबा अइना थांग थिलुरकांद लो थोलपनेबा थांग थिनगेना खलिङै मनुंगदा खलिङै थांगदि थिनद्रिङै मरक्सदा लो किसु तौदेब अदो थिनगेना खलैसिदि मोरल दु यावदबैनेबा अद हाई मोरल वैल्यूज म मनुंगदा चेंजर मदि लो लेतबजु याबा अदुने गांधीने लो दरकार लेते हाइजे गांधीने एनआरकी गांधी से एनआरकी दि गाइजे गांधी द लो लेस मा लो सुपम पामदे मादि गांधी दिको मरमदी लो जिना मियोबगी निंग तम थिंगी गाइना हाइजबा अन मोरल वैल्यूज अंगकपदा वांगदि लो लेतबि याय गाइना हाइबसिदा मणिपुर कॉन्टेक्स्ट सिदा थाइनगी चनबा मोरल वैल्यूज वांग मयामदो डिग्रेडेशन तौरपजिना मरम ओइदना लोगा मोरलिटी गा अनिगी मयाइसिदा को याम चावबा क्लिबेज अमा लेबदों तौबगी इफेक्ट अमसु लेयेना खले अदुना थमजनिंगि अमोइरो होजिकी लाइबा मोब लिंचिंग ओइगरा मोब वायलेंस ओइगरा मियामना तौरिबसिगी रूट कोज दु यंगबिरगा क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम जे फहनबिरो इन्वेस्टिगेशन द पुलिस ना सेन थुम चादना मिसक मिमा येंगदना फजना तौबिरो अदुगा मंत्री जिंगना लाले खलगा दि वीआईपी जिंगजना माय केंद्र माय वाकर ने नुपी रेप अनि तौरजु मा लोसन न थमै पोचिम तोपिरो अदु मियाम दजु थाइन दगी युम्बम थोलगा लाकपा अवांग मोरल वैल्यू जि लेरगदी को ऑर्डिनेंस फनायाम लेरजु आई हाइजनी असे होजी होगी बै कुई कुइदना नुपी रेप तब मा पुंजितु फादोप ताइ खंगी नत्रा अदुइ मतुंग रेप तब जे हेकले अदुम थोथोइ जिनेबा अन मसी मयाम जिंग लेइबनिना तोगम मयाम जिंग खरा फजना तौरगदी मियाम गी जि खरा दि नेमदगिद्रा अदुगा होय अदुमाइना तौबदु लो खुत्ता पाइदन तौब कांगबु जिंदुगी दंदी पीबगी अनोब पोरम थोलपदुना साहिबिबदु वारग वातेमबदा मियामदा सुम खोगी किहनबगी पोरम लागा खरा फगद्रा अदुमाइ येंगदो मंगाइरे अदुगा तसेंगबदा अफबदि नति दैट इज अगेंस्ट द मागी इंडिविजुअल राइट्स इन हट तौनेबा अन अगेंस्ट द लॉ नि हाबतारे people six na kray na magi moral du da leire lo masu moral gen ni value du yeng kanda karam ben hena lo du na hena kallaga su moral du wang dragadi moral nem sa lagadi lo du kan leire ga sadum thabak tu di dum hengalagani haibe wapam ni sida kanam haise ge aina akhoina mapan de europe kila matei sum chat pakanda ticket sei sum kak paji nuti ka paji nom da check tau deba aina akhoi pisa du yam yam ni na khoi moi dollar on thong yam yam na ai ngasi di ka roi le kak ti चेक तब थिंग नहीं हो चेक तब थिंग पुलिस तुना अना बैग मैम टिकेट मैम यंगजनरगा तब माइज मोदी खापनी अदे मीटो खी माना अगन टोप टोप फुरग हारमे यारे यारे अदो अखोई लमददी प्राइम मिनिस्टर की मचा ओरसु टिकेट याउदना गाड़ी तोंगमगदी था तरु जेल पता नहीं ओजा लेनिन डॉक्टर लेनिन लाग लासिन सागी स्पीडी ट्रायल अदुगा सागी
investigation to soon ba aduga maduda people da thajaba lairaktabadagi madu mob si dum laga masi akoina tahubna phare logi khutta yoding da tahubna phare wakhalon ji ayamna lainarakpani haibe wapam ji putokpi aduma pu hoji yengbiari si hojik si khogi government of India na so digital India haidana tawbadagi hojik si khogi smartphone users sing masing yami henkale 154 millions world da khogi market si second sale China matang da yengba yari di sumaina lakpas da violence natraga sumaina mob lynching sigumbi lakpa matam sida sigumba digital gi oiba aduga smartphone haitare users sidagi horei basing si khara hena preventive measures haitare asomdana yengba yari si sai law du khara hena kankhalaga su moral du fatragadi yadi haiba ofam dine masida smartphone users bu ero the people bu ero leaders bu ero public leaders bu ero VIP bu ero karida hena makoi da karba message thamakanda khara hena hendabi masaksi oigene ningbiu za yam nungai je ai koi oza Dhanabir na thambira madu dagi makha adum samjarakche samjajarake moral values handhara koi wafam se yamna chumma ba khoi loina yanar wafam ne ngasai koi na thogi ba koi violence mayam se including koi mob lynching su hairasi masi koi moral values handharak ba loina na koi tolerance walak pane ba mi magi marakta jati magi marakta dharma gi marakta loina ma khena balai haibse koi loina yanare अकोई थाजबी खेने अकोई चनबी खेने अकोई अपाम खेने अकोई टेस्ट खेने अकोई चिंजा खेने अदो अकोई ना अमना मबु टॉलरेट तौबा अकोई ना माना मागी अपाम तौजबनी अइना आगी अपाम तौजबनी अनिसी अकोई अमना अमदबु काइद्रगदी तौजसनो हाइबगी टॉलरेंस चाउखटपगी खुदम हाइजरिबा अदो मसी करिदगी लाए हरगा मोरल वैल्यूज यामना वांगबा अदुगा अकोई बेसिक अकोई एजुकेशन अकोई युमदा अकोई ममा मपाना हलमन सिंगना अकोई ताकबिरक तंबिरकबा मदि अकोई स्कूल दा फॉर्मल एजुकेशन दा हारिबा पोट सिंगसी सेमननबगी अचौबा अकोई प्लेटफॉर्म अमनी अदो मसी कयामना अकोई न मथौ तौरिबगे हाबिदुदि अकोई लोइना खंगरब वाफमने अदो मसी प्रिवेंट तौननबगी वाफम सिना हेन मरुए नैना खंजै ngasai ओजाना हाबिदो याम याजनिंगेबा अकोई लीगल एस्पेक्ट सिना नकलमदगी मासे थिंगनबगी अचौबा कोई कनोमनी कोई पांबई मनी अदुगा अमरोमदना मसी थोक्त्रिङैदगी प्रिवेंशन तौबसे मसीसु अचौबा हेन मरुइबा रोल अमने ना इदि लौजनिङे अदुना ngasi अखोइना मोरल वैल्यूज से हंदरकप कानसिदा कोई ग्रुप ऑफ पीपल अमु थोले अखोइ खुनाइसिदा मोइन हारिसि अखोइदि खुनाइसिदा अरान मतौबा याबा ग्रुप नते अखोइदि एनी एक्स वाई जेड नि कोइना हाइजरिसे अदुना अखोइदि मोरल पॉलिसिंग से अखोइना तौगनी अदुना अखोइ खुता अखोइगी आइना तौद्रबनिना नत्रगा थेंगबनिना अखोइदि अदुङाइदन लेबा ngमोय अखोइ मोरल पॉलिसिंग से अखोइन तौगदबनि हाइना कनामतना हाप्पीरुबा कनामतना नॉमिनेट तौरुबा अपॉइंट तौरुबा लेतना मसाना दुमक अदुगी रोल दु लौजबा याव हाइबस्ते दुम अखोइ थमजनिङे अदुना मसिस्ता मागी प्रिंसिपल दुदि याम फजबा हाइबदि मोरल कायक पयाति हाइबदुदि याम फजबा अदुगा कनाना करमाइना ट्रायल तौरगा करंबा कनोदा ग्राउंड दा लेपगा कनाना लाली कनाना चुमी हाइगदोरिनो हबा अदुना करिगुम्बा मोब की बिहेवियर दा खोइना थेंगनै मदुदि मोब अमददि ग्रुप ऑफ पीपल नेबा वेरी एक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल एक्टिव क्राउड सो हाइको मसेसिददि अचुमरान गी वाफम से याम कना खनदि कनागुम्बा अमना सि तौरे हाइबा कांदा से ग्रुप अमना साइड पुंजलगा मी लाउनरे नत्रगा कनानोमा पुरे खोले तोबदा हालो 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 वाइना चेंजन बजे याम उजरे एबा आई रूरल पोस्टिंग दसु याम लेजरमे मफम दुदा मफम खरदा इन दुम उजरे एबा अदुना माना करि ग्रुप तुदा क्वेश्चन तौबोगी मतमसु लेते क्वेश्चन सु तौदे मा दुम यावसले अदुना अखोगी साइकोलॉजी की खरा पाजबदसु सुमाइना हाय अखोगी माइंड से अखोगी इंडिविजुअल ओने खल्लकांददि चुम्बा लानबा अफा फतगा से खरा दुम खनबसे अखोई एट डिफरेंट लेवल्स दा खरा केनरगसु दुम तौजै हारिजबा अदुबो मोब सी योराकांददि मागी अफा फता चुमरान रेशनल आउटकम मागी कॉन्सिक्वेंस का से हेक थोइदोना खल्लुदना मयामना तौरिदु हेक्ता इन गी यावसनबा अदु ग्रुप माइंड हारगा मदुन चुमना चले चुमना दुम सकिबा लाले दुम लानबा अदु कनागुम्बा मसिदा खुदक्तुदा मोइना लालेना खलिबा मरालेरेन खलिबा मिसी मखोइना अल्टीमेट मोइना मयाम चंगना मान हाटकेना खनबना लमसु नलमद्रसु मयाम दुदगी चैफुदुना अयाम मतमदा सिरे सिबना बसिना आउटकम ओरे अदुबने कोना लिंचिंग हारिसे को अदु लिंचिंग सि यौदबिदा असोगपन थोगा यामना ह्यूमिलेट तौरगा फिजिकली एंड मेंटली वहन बसिसु कोइना तोइना थोखरबनेबा ngasai wajana panbiba akoi community de amna toina thokpa akoi gi kena katpa kaina akoi tamirise masigi yamna akoi nungai taba outcome ka akoi da ure akoi da su lakpa laing ba lakpa yam lere chum thokpa yaramba akoi gi moral policing to biri ba mi singsina phajana tabira kanda noina lerami ba situation sida chingna ningai ba mong sida kar mai leram no nang kari kari thokna ba no kari torom noina hangbira kanda fair trial ma haibidi cham chamba no da chance ma pibiraga to gunuko hairamaga
handokna khidna tongan tongan ba imung ani da mapa ma oina mama ma oina leramba yabadu haiba khudak ki oiba mokoi gi hasty oiba decision du na mokoi gi punsi da among hana hanjil lakpa yadaba permanent oiba amang ba ma pibi da family ani se moi gi lehori ba macha masu sing adai moi gi spouse sing da punsi gi oina khoi gi amna mangshaba thenga ba khoi yaugraba du ne ba aduna khoi na khoi gi ngasi khanariba topic sida khoi na kitang chauna ming si thamba matam da ngasi gi local level khongthang si khoi gi ordinance ka la iba khoi gi law da strengthen torakanda masti punish torakanda mayam da exemplary oina is to we ade ko kaina khoi gi punishment kan mada khoi gi even civic dan di bhaw pirakanda haini gi wafam si mi du ba to ga khoi yai phare haiba na te ba asigum thabak si toraga di matung da nangsu tobo matam da si phangane du na toganu ana deter tong na bane ba adu magi mind du na di madugi level du yor ko du aikona thingho da bataraga di khoi gi mob ki momentary oiba mikup sida di madu khanthana bi tanja si mangra bani na ko adu phane yamna sigi punishment je lakani haiba taraga su aikona som the preventive aspects e masida strengthen ta hoda bataraga di mob lynching de adumak thokini india da su ngasi si yamna hengalai hai adu anak pai khoi gi iramdam sida su aikona tahai da ba oi da mayam ma tari se mase koi timely act to bagi matam oirabra maroina masai sida koi age si any age group tagi mina yawi yawraga so ayamna di youth na yamba oina inkalakpa matam se full of energies moi gi impulse chatpa matam koi gi reasoning power gi judgment power sina kitang na thairaga thamba matam adi moreover masai sida koi gi yu na singmane sa sina sum yam pangsil leba adi kaim da khangdam du su kitang haipet yu ngori ngori leiramaga di masai ta yawbada yam nungai ba pot amasu oibra hena khanjei ba aduna overall akoina masti society da akoina hanna mu introspect tor kanda masi kumna khanna bagi tanja mala abraina khanse yamna phajaba wafati effective policing mayam da moral values wakhala laga mayam da message pi ba aduga wakhal ta basina khwaidi khena maduk mob lynching natra mob violence hat patupa mangna tra so tum lowa akoigi samaj na yadaba society na yadaba thak tor me haidana tung koina imung ani dantra society da damage yam ka haina to do mayam do wakal khandan rakanda hena santi ingha badu laigani wakal khanda badu ni hana maru si lo du da hena hana maru he wafam ni photo pisi yam ngai jai yam na barang jam ten tak brave lo se ke break tung de kho yam thunan se ke pek ni sumi ta du lebiu break batu da mayam mukana taran oxri banu huna da necessary topic si law against mob lynching mob violence hai badu ni break tung je jan Narendra lak sage maru ina sai oja gas ani na thambi gi wafam da speedy trial speedy investigation si gumgi thaja basi lective the people the lective the ki bhantiya si people na hana loksal lakpi wafam duma tum phongtok pire aduga moral values da hantarakpa mayam da wakal khan gi sang si nemsal lakpa dagi sigumje oirakpani haiba wafam da phongtok pire maru eri di hariba thabak si thongdok si thoe na traga kari mum thoe haiba matam da lairi ba government agency sing haib tare law enforcing boiro tongan tongan ba agency sing na kotaka sanghal laga madu control tawna ba honarakta ba honaraga su khara taptha ba haidare aduga murom da logi khutta tagraga so speedy trial na traga khogi first trial si what pasi si thazana da si adum laire haib tare aduga sidaida law enforcing agency sing na challenges moina mayung ngani ba khudong sada mayam je oja kari kari uba yai masida karamaina khara hena active oiraga di sumida khara hena saphana bi masasi kari kari oiba oja training ka su yam piri poni ne pibedi koina training si pidrabni ka ina lobu ya training ka si yam pi ni training ka su piri poni ne degi state academy of training ka si da nau no thabak changpa officer bayam police ki kari si training ka yam pi gar poni ni pangai ki police training center ka si da logi class yam to hui koi masida ka yaw bani da lurei bise masai ki moral value ka yam arth leiba yam chokhat papu ni mase juk sigi oina yana dama manba me leiri base yam thuna pagal an ge kai ba pambai sidi panglei leitab jani basidi haining crime se completely eradicate to ge na khan bai wakal sidi masidi yaroi da male minimize crime hain to gude ge minimize crime hain to gude ge karam haina masi lakshan ge de ge na khan bai gi wani mi hat pe yati ene leiba ain kaya gi mayok ta dum to tori ba mayam se ne di mi ai basina yamna pharaga karigumba juk amada khudam moina yam intham tha wai targa di pia tha tha lili nong yam ta ba kum da satin pai yam saba matam furi apa lili de maina karigumba juk amasida lamdam si awon ba shanak na khara phaba adu ma khara mangtharak pa asigumba si nai mase aduga masi
dispersal of unlawful assembly ka si CRPC da yaw bani a thai da yaw rokpane 1898 ki CRPC da British na sembi rakpa da gi unlawful assembly si thugai na bagi ma si season na bana ba leri bani ma pa cha na kai da muta sen na dri bano paw si phangma matam da kari to da ge kana kana na to dispersal of unlawful assembly si police ki officer in charge ma नत्रगा यामद्रबद सब इंस्पेक्टर दगी तादब फम पाइब मी अमना मागना अनलॉफुल असेंबली सी कमांड तो बुंग मे अदुगा मागे ऑर्डर की मतुंग ता है बुंग मे पुलिस आउ दुसी आनी माना मदमाने तो पांबा पुलिस नतब मी तरा अम करियम दावा आइगी हुकुम ने आइगी मतेंग पांगु सी तनगाय होइना अहमददी मैम तोयन ngangnariba lathi charge kaibase si CRPC da yaubani civil force season naraga tangaidana yengu yadrabadi magistrate yaunare magistrate amada paw si pira kanchida executive magistrate amana highest rank ama district magistrate ne magi makada sub divisional magistrates lere adi makada other executive magistrates leriba मोइसिना कनाव पुलिस की पार्टी गुम्बा करीगुम्बा प्लाटून टीम ममदा नंगी खुलाई दु सीजन नरगा नोमई सीजन नरगा तंगाई बियो हाइबसी आइन दे याव पोनी करम न काप का दगे हाइबदुना कमांडर दुना लेप का दबने आई नियम खर लेरे नोंतक तो उनखल काप कनी अदु तो यारक्तरगा मखा द खूगी मखा से काप कनी मोई ममांग द नोमई दो दुमाना लेप मतम सिदा काप का दोरेबा चिंगब मतम द मी दु कारकनी सिगी नियम दुना मखोई गिनी si harde si tum yaw leibane do di paw pibu matam da assembly si disperse to biger ga di lere mi film du sidring da tangai ba yana bai thabuk si su fana kana ba pot ama dum odi ogi da ni busi season nei bisi ta ta de ba ko ai moral value si kaya matik sodharak page juk se bu gari accident thokta na o laga leiba mi sida मी सी हौगटपगी महत्ता मागी थबाकता मोबाइल फोन कदा दे यावरी बगे हुम येंगा मदु पाइरगा चेनगिबा केस लेरबनी होजिक्सी मदन अनाबदु इसिंग खितंग पिथा मै महुचिदा माई मोबाइल सि मुल्लगा चेलगे हाइबगी वखन चेनबा मी सी सोरोकता याम चलगा लेरेने होजिक्ती मरा मदुना मी फु बथौगले मी फुबदा का नुंगाइबा सायद माइन तौरे काय दमान कासु खरा फुजन बगा पांबा करी तौरेनो काय द खन्न दबगी वासिदी बसी वाय नबदी मोपतदी लेते अदु आयन गी मी म ओइना हाइबा तारदे खोइना मसी तान गाइबा मतंग साबदा अदु यारिबा कांगु म्याम दु फाबा दंदी पीबा मसी दरकारनी मसी खोइना का नुबी मसम काय काय तौबगा यारिबा म्याम मसी सम मसी हक्सांगी पार्ट अमने काइबा काटी सी खुलाई मधुन कागा मीसी मपान थोप यादने इकाई बे पीरिबने ग्रीवस हार्ट कौरी पोनी आइगो नाद्रसु याम चाउइने पनिशमेंट तो बाप हाइरेबा अदुमायना का अचौब पनिशमेंट का खरा पीबो फंगरदी हंदक मरुओइना खोइगी मणिपुर की सेशंस कोर्ट ना चौराना सही कुथरानी फुगी मतुंगदा डेथ सेंटेंस पीबो कैपिटल पनिशमेंट पीबो केस का लेरी इबा कासी अखोइना मदु पेन बगी वानते आइन की मतुंगना सुमबदी अदुगुंबा एग्जांपल खरग थमकप मयाम सिंगसु सुंथोकनरपगी लंबी अमनी खरना मोरल वैल्यू एना हारिबसे मुझे पृथ्वी दा राइट की नुमित याम ले ह्यूमन राइट्स डे गायगुंबा कंज्यूमर राइट्स डे गायगुंबा राइट ऑफ द डिजेबल ह्यूमन ड्यूटी डे हाइबम त लेतरी नि जिक भाव ड्यूटी की वासी सोंगलाई लेतरी नि होजिकसे मरा मदुना अगर राइट याम क्लेम तौनी अगर ड्यूटी सिदे अइदे मत तौदबनी अइदे मत तौदबनी मसी चटने बिसे अदुगा हयेंग वाय गांगो मतमदना मसी अइगे राइट नि मसी अइगे राइट नि हाना अदु मसी अखोइना मुन्ने येंगबदी वेस्टर्न सोसाइटी ददी ड्यूटी की वाफम से मसी कया इरगा याउनदी लेंगा को थापत करिदा अदु मसी सोशलिस्ट कंट्री सिंग ददी मरुइना श्रीलंका चाइना इंडिया कोई फंडामेंटल ड्यूटी का लेंगा पुथाप हापीसे हंगी वहांगी कना पारमगदगे मसे कना असुम चट चुमे कदा ट्रेनिंग से पीरीदगे करम है भाव तारक्तना हौग्रेब कांगू खरदी हौग्रे मंत्री का कांगू खरना अखोई सुम ताबनीको आई खंगदी खंगदेको लॉयर अखोई मागी चप चाब प्रमाणम यावद्रगदी वासी क्या गांग चुबदे पर मीना गांग वाइबसी वारीनी नुपी रेप तौरब मी कासी फाजल लगा
फानदना तौबे वारी का लेरिबा मयाम सिंगसी मखोय अदु आइगी थाक फाउद लेरिबा मोरल वैल्यू मखोय खंगइबा पोट मयाम दु वाट खरबनी अदुरदि मसी अदुगुम मयाम सि सुमथोनबा बतांगदि अकनबा आइन थोरक्तना फनियाम मपांगन कनबा फमनाइबा फना ओइदनसु फादना दंदी खर तौबा उटपा असि तोरकु मतम मसी अखोय उहनबा मतम म योरे अनि सुरकपदा नौना हौरइबा पामदना ngangiba kangu mayam sibu tariba mioi da chumi haibi gadu mioi kayamadi ma bhaudi tawraroidra ba sibu labjatche so that mana chawroktana mana phamnaibu oina oirakpa leibak ama juk amada koi pharakadra hojik si phataba jukni ain ya kan masenga chaira asinatana di yamna kanna leite hena khali kana tambiru ni fundamental duty ka si constitution da yauri poni yawewa duty is भारत की लेगा लेचा नागरिक अमोय पोबदी नंग मसी मियाम से तौगदमनी हाइदन ईदन याम यावरी बदे आ खुदम ओइना भारत की नेशनल एंथेम अदुगी मतंग असि यावी अदे लिबाक की दमकता हिंग मयुम द नुगाइना तुमगे लेतदना लिबाक निंग तबना बे दमकता नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम द यावगेबा मखोय बस इज्जत सम्मान तौ काइगुमबा इसिना ओइबी वखल से लोइना ngaओ हाइदना हाइबा ngadu khoina yai gi chumna chatlo nupi gi ikai khumna bada singna ba thodu pum loi thadu kai ba si idin du yawi hairiba aduga wari di khabar da nini suba khuding gi ngara angang macha du mada du tore ga phagi malak pado adu di ain sin akan ma dandi pirak pa natraga di asi kan kana na logo dori ge moi me am si kana na hai ba ta ga dori ge ba koi pami maram aduna mara leba chumdi chumme mama da khanne gi bi yaw gi ba me am sing du thong chum gra wani याम सेंगना विचार अब तौरगा मरान लेबा मी दंदी पीसे अदुरदि विचार दु खर थोलक पताय मसिदि चेन नि साइकिल की चेन द मरु कुन समनरगा चेला अमे तत्प सब लेप दुमाइना मी सि अमना साखी पिरकपा माना फजन पीवा दंदी तौगदोरिबा विचार तौगदोरिबा अदु अफबा जज दुन माइ मथमोइदा बी ने पिरकपा प्रेशर कासी मसि खाम ngam तारकपा कोई खबर तक आप इन्हें जज मनाई कनो पीरो नत्र दे ले बंगम दरे का ना हारी मयाम सिंह का से मसी को बसी लोगो इन मक नियमम दे लाकना दंदी तौबगी थबक आइन दे यादी ने खंगन म पोछि खर कादन कदु माली मसी फाउदी मदु कान दे हाइबे यारो मनम दि इतौ तोरुक तब ये बियारी से ओजा मसी की हारी बल लो सेमगसु सेमद्रगसु मेबी खल्ली वाखल दुना खरना मिनिमाइज तोरगदी मदु खरना हंदगनी अदुगा लो सिना पूरा कंप्लीटली इराडिकेट ओइनबगी मसाक तो दिना तगसु मिनिमाइज पॉलिसी नि हाइबदि मिनिमाइज तौगदो मतान जो धनबीर दा मु आई लाक्सनिंग बसी सागी खोइगे चैलेंजेस मयाम से लेरे अदु हंदक सी गवर्नमेंट से लखलक स्टेप खरदा साई हाइबी खिबा काटीदु खुलाइनी संकपुसु मधुसु आईनी दिने मधुसु क्रिमिनल क्राइम असोबम नि हाइबे वाफम नरिबु सोशल मीडिया दा खोगी लाइव सोशल मीडिया दगी लखलगा अफा गवर्नमेंट सिना मधु उरुगा एक्शन लखत पसदुम यावरी विदाउट अखोई इन्फॉर्मेशन यावद्रगसु सोशल मीडिया ना इन्फॉर्मेशन नम वरगा दुम तौरी अदुपु इन्फॉर्मेशन ना गुड इन्फॉर्मेशन ओना गुड ओइना दुम सतपा बैड इन्फॉर्मेशन रियूमर्स नत्रगा फत्तब वरगना फत्तब सखितना दुम चनबगी वाफम सिदि अदुम ततना थोई मतंग हिदा खोई थमजनी वाफम दि सिगुम्बा लाखम मतम सिदा खोगी सोशल मीडिया दा अखोई सिजनरी बेसन लाउसिंग दा एना अखोई कोई पाउमी हाइरगदी कोई अखोई ऑर्गेनाइजेशन अमन मखा थबक तोबिना फोंबा याबा नत्र यादबा हाइबम सु लई अदुबु सोशल मीडिया सि मदुगी रेस्ट्रिक्शन दु लैतबिना हेका तोरकबा सिदा खरा हेना सेक्शन थोरांग लौबा याबा उपाय सि ओजा करी करी ओबे आई पब्लिक ता अवेयर ओबे याबा पोसि करी ओबे ओजा थंबि अदुजु मोरलिटी मरी लेने से आइना सिदा थमजनिंग दते लॉजी करिनो लॉजी सरगदगी होली लाइवना थादरप नतेबको मादे लॉ की सोर्स ऑफ लॉ जी रिलीजन कस्टम ट्रेडिशन अदु मयाम दुनेबा लॉ जी याव जदु मांगतनेबा अदु मथक्तुदा मतम मतंगी प्रॉब्लम दु लैकांद कोर्ट न स्टेट टू सेमगा मदु मागी आईपीसी दे इहोरगा परेंग जाना सिनर को पोट अमनेबा अदा अखोई दा ngसागी ट्रेडिशन ओरो कल्चर ओरो रिलीजन ओरो लोई तोखरेबा आदि धर्म चली मयाम जी ममिंगी वानी धर्म की मनुंगी असेंग पोट मयाम जी लोई कॉल चटखेना अदुना लाइव पोटिंग होजिकी सोशल मीडिया द मचिन थीरिबदो सोशल मीडिया मचिन थीरिबा मी मद मसी हारगा नुंगाई रोइगाना खंद्रिबसे सिजु होजिकी दु मरी लेनेबा अखोई ट्रेडिशन दा तौना व्यवहार लैग्रबा मिंगोंदा बो हंकन ngang दबा
adagi ahal laman gi bebar tong na ba mi mana thamba matam da lebak macha ta ba wahi ga leinari ne ba madu myam dudi lo na pira roi ba it should be given by the my custom tradition le ba dharma gi pot amani dana adu gundu yaudra ba kangbu myam ne ba hoji khoi social media da leiri myam se aduna aina thamjaning bada hai ri ba social media da pi ri ba magi chumme ba yamna phaba pot amani democracy da di magi interaction reaction leini ko each of the individual kanagumba tumina leba mi dudi hojiki kunma thu subasta to citizen na te ne ba those people who are not having interaction reaction with the political system ma citizen na te ne ba ngangna ba sakna ba comment pina ba dyson views pi ba react to ba is very important akoi da ba khoi gi mayong ta yam ngangbi ba ga da khoi moi ni salam ni khali yam nungai but it should be accompanied out da ba yamna fajawa hi ozana ngangbi du makok ki dunu mamai da lamadi kyam fajani guys is good adana nangna seliba free to lay amuna lay trabra gaina ngasi ju lile gaina akhoi da din nate ko akhoi ju du ki dana khoi phi ju hongong sekal ab de film star type to ko thamjani di social media si amaru ba potni thola even hojiki mob lynching sida mic pi ri comment sing si hoji khoi na khanari sidagi hen wang na pi daga pareng jana ithana ga di kayam kana boyni how the mi changagi motu piru bada kaimta pa bada kana da bang to bada kana de na ko nang sanu si de taning de ha bada kana de na tra taning da badi maram pi gedam ne aduna siju ojiki khoi ke thokam habi se is very important ko siju kana gum na comment pi bi ning ba social media da kai gum mod pi bi ge di yam na madugi maram da thi da khangaga line 3 ni pan dor ma ju study to bogi ru mo phangi dana adu na tana pari ba mi de ju kana mo phangi dana pariba meeting to moi di situ team neba social media dem thagali ba myam se handal lan thagale dam ne radio da paw hang ma je moi ngak tane hang se khabar da question to je moi ngak tane to ba no bom yaw de seminar da pulli je pulla ba du ngak tani ada pulli ba ngak ta du bo gyan ta min ba da social media gi yam afabar role ma di ai lakane khali adu sarkar gi hoi government gi organ ahum ji executive legislative judiciary in lai si phazar poni akhoi democratic institution gi laiba system jidi is so nice problem di akhoi laiba myam jingjin madu gi institution du da tobum thokum myam du tawdab gi neba agda lurei se sai do fundamental duties du kanan tawdoino Russia de pur reko ai di fundamental duties mitop tagi pu ba jam nuai te because we have our fundamental duties ko adi mamang de leisure abane ba khoi di adu gi du pur re hapsal le ingadori ba luching badagi na handaga ba mi boki thang se lai section of the people is the makok tagi phajana laga ising le du mathak dai taraga ni da khoi yar se chekhati da na ko ado makok tagi haura roi ba duty se loi na maksi mathang unau disorder were khone duna in short akhoi gi political democratic institution the democratic politics tau da ba aduna trust deficiency ka hena in between the government and the people, in between the law enforcing agency, law and the people, yam song like trust deficiency. See, ang tang main kat paise. See, yam matok tay aduna mi gi mic no suleba. Dandi pira hen toksani ne gaiba mi suleba. Mi jaja ne si le se. Aduna khoi gi smile ba sida di khoi na hector dictator gi mong dona chatpa ju yaroi kari gi no da khoi na democratic institution nama lai remi khoi hana laijari ba society dugi fabric to da yaugja ba pot amane ba ram na mai nupi nu sigra ba du khom semba ni na nungai tera bon mayum lai ragan har podigi bona thari pone ba adu gumbal lam amane ba adu na ina khanja ba da hoji habi hoji social media je masi khara khanbi raga faja wakal puthokbi raga madu nainara kanda akhoi gi achum lambe lam da chanana ba gi idea me ama pibi ngam mana pibiyo pibi bangam da bana sai dana khotna tawdi mohta ire iba me andu pabiraga masing ju yam da ba kanju kana ba somai ke da lakko phai nei thamjai ore na wakal khanda biu wakal khanda rakanda tin yotha birakanda mayam da si haiba yaba wafam ni yada wafam ni haiba du mang thara chalaga di singmu crime mayam sigi masa ga mo ore ji yam na handagi gani haiba wafam dani mata jalo chala fu jar lenin da to lenin thamjai sing sai trust deficit haiba ma adum laina re haiba ji wafam ni ma socially adum laire aduga masida koi gi maruina community awareness mayam da pibe aba koi gi community awareness with law enforcing agency pu oiro people pu oiro aduga ama bu oiro any koi gi kind of society riba
खुदिंग मक्ता करी करी मसिकी मोब जस्टिस तत्रगा हाइबे मोब जस्टिस ओजाना सु पनबदि हम नुंगाइते हाइबे वाफम दुनी पंद्रगा सु हाइनेरबा वाफम नाइ सुम पंजरे अदो सिदैदा अखोगी खरै हेना मयामदा हंधनबई मसाक से ओजा मसे मसेज से करी करी तौबे याय ओजा फगने खितंग आइ सुमोट थमजगे हौजिकी मीडिया मतंग दुसु सो इ मोट मचा मा सु लेजे अखोगी अयाम मतमदा अखोगी मोब एक्टिविटी हाइब तारे मोब लिंचिंग बोरो मोब ओइना मी फुबो बोरो ये मैं धाबा बोरो तौरिबसे या मतंदा रूमर द बेस तौबा फैक्चुअल द बेस तौबसिना यामम दबा कोन फॉल्स एलिगेशन में याम दुनी याम लेयबा खुदम ओइना ngasai panbikiba personal grudge जबन दगी रिवेंज तौना होना द मोब अम सागलगा मी हातोकिबा दुम यावग्रबनेबा अरानबा इमम द बेस तौर कांदा मागी नुपि हाले कोले मयाम लेखरे अचुंबदा हातकिबसु मयाम ले अदु थमग्र कांदा ओके मसी कमाय तौना मयाम द मोबिलाइज तौगे से रूमर हाइगद्रा मागी स्प्रेड तौबा मा इंफॉर्मेशन अमा माना चुमेना खलन बागम बागी पोट अमा मसी मचंगे हेबा मसेज द हानदी वर्ड ऑफ माउथ असन तौरमने तपेबा हौजिती व्हाट्सएप काइना थोलाइबा सोशल व्हाट्सएप कुंबगी सोशल मीडिया से अदुके मटिक फास्ट होइरबा हौजिकी ग्रुप टू ददी यामना विदिन सेकेंड्स दा अदु मोइसी थारैबा फॉरवर्ड तौरैबा मेसेज चुंबा लानबा खंदबगी महुता थुना अदुके मटिक थुना थाहोरा कांदा मागी एक्टिविटी सि उत्पदौना मानजे हैरिबा को अदुना विदिन सेकेंड्स ऑफ मिनिट्स दा दुमाइना तौरा कांदा सिगी फ्लेयर अप तौबा अखोइगे मैरी अखोइ थाव हिजन बदौन थोकपसि मयाम तोइना थौवे अदुना मसिदा सेंसरशिप यावदबो सा हिजा हाबिगिबदो अचुमराना फफतगी वाखल खंधनबगी मदुगी कनो तौनबा रेस्ट्रिक्शन लेतबनिना मसि मयाम डेंजरस होइबा अदुगा फरगसु याम फबा अदुगा करिगुमा अमांगोइना सिनरगसु यामना मांगजबा पोट अमनि हाबसिमा अखोइना खंधबिरबा अदिंग साइगी अखोइना अवेयरनेस फनयाम तौरगसु मोरल वैल्यू से हिंगल हलकपदि वागदोमनि हाइबा चौबा चैलेंज अमनि हाबसिमा 100% याजरगसु अखोइना एक्टिविटी अमा सॉल्व तौनबा होनबा प्रॉब्लम सॉल्व तौनबा होनबा खांगमिनबा अमदि चांगिको अदुना सिगमा मोब बिहेवियर सि कयामना अखोइना सुम नैनबा मतमदा अखोइना सुम उजबा मतमदा अयाम मतमदा मसि बेस तौरसे रूमर्स मा हाइजखरे मिथ्स लाना थाजबा अदि इग्नोरेंस खांगदबा सिनसु याम बेस तौवेबा खुदम ओइना कोइ विथ हंटिंग अखोइगे हिंजाबी चंगे अदुगा माना येंगमबदगी अदु तौरमने अखोइ इचानपासे माना येंगमबदई सिरमने मान सेमजनबने हाइबदगी मना लेट्रबा कैसुना कनो मना इनोसेंट ने मासे अमरोमदा साइकियाट्री की प्रॉब्लम नारंबा मी उरंबसु यायबा मोस्ट ऑफ द टाइम होइसे को खरा पोसेशन सिंड्रोम गुमा तौबा अखोइगे लोन धारगा अदु मसिंगसी मैम द खितंग बिहेवियर डिवेट ओरंबा याय को अदु मयाम सिने हेक्ता पाउथोक पिरगा मासे दुमाइना ब्रांड अमा ब्रांडिंग अमा तौबिरगा हेक्ता पुल हातोकपसिदा मयाम सिने तौरबनिना कनामत द रेस्पोंसिबिलिटीज लारोय शेयर्ड रेस्पोंसिबिलिटी हाइगद्रा नत्रगा मासी आइना तौबनी हाइबगी कनोसी पनिशमेंट जी फंगदरबा अखोइगे एनोनिमस ओइबा ग्रुप अमना तौबनी हाइबगी मदैदा माना खुद थाबसिदा किरक्तबा अमसु यावइबा को अदगी अखोइगी चाइल्ड लिफ्टिंग थाइना चुरान थाबका हाइबदो अंगांग किनबना हाइना रमे दो हौजिक सुइ कोइ कोइ दबदा सामदा करिदा इचम चमना लाक्षबा सात्र दुबु अखोइ अंगांग लिब्रान बा अंगांग फाबला एना हाइजन बिरकांदा हातोक पेखिबा अखोइना ताबा कुइद्रि को अदुना दे अखोइना करिगुम्बा पाव अमसे अखोइगी रूमर द बेस तौबा याय इग्नोरेंस द बेस तौबा याय अदुगा मिथ्स दा अखोइ सुपरस्टिशन द बेस तौबा याय असिनसु अखोइगी मूव की बिहेवियर सागलगा मिगी पुनसि मांगबसे को याम तोइना थेंगरिबा अदु मिने हाइरगा करिबा यारिनो हाइबसिदा मु लाक्सर कांदा अखोइ मियोइबा अखोइदा मनुंग सिदा को अखोइगी एग्रेसिव ओइबा होस्टाइल ओइबा बिहेवियर अमदे अदुम लोतना लेबा अखोइना अखोइगी चौखटपगी मैखुम सिगी मनुंगदा मसी पुरा मुत्रीबा अखोइना फिजोल अमा सेसन बैवानी मनुंग सिदा अफबा मगुन कयाम लेरिबा सिगा लोइना लोइना मागा बैलेंस तौनबा फतब मगुन मयाम सु लेरिबा मसे अखोइना अखोइगी धर्म की ओइरो अदिंगा साहिबिबदो ट्रेडिशन की ओइरो अदिगा हलमना ताकपिबो ओइरो चनबिबो ओइरो मसिना ए यादे 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 ना थिंबा अदु कनामता उद्रकांदा नत्रगा आइबु कनामता न दंदी पिबिरोय काइना खनबा कांदा ए मयाम सिदा तौरदे आइबु उररोय काइना खनबा कांदा फुदोरको मतंगसु यावे अदिंगा साइ याम थंबिगिबदु याम यानिंगबम सु यावजे अखोइगे अगेंस्ट द अथॉरिटी को ओइबा मी मयाम सु लेरिबा आई कदोबगी मोइन हारगा चतोइनो मी नो ओइगे ओयो लो नो ओइगे ओयो गवर्नमेंट ओइगे आइगोंदा सिगुम्बा रेस्ट्रिक्शंस डूज एंड डोंट्स से थंबजे आई पामजदे हाइबा कांगबु मसु तंजा फंगबा कांदा मदु अगेंस्ट चलहोरगे हाइबा हाइरदे सु तौरेना हाइबगुम्बा मियोबगी पर्सनालिटी सिदा खरा मसु यावरिबा अदुनदी अखोइना माइके मयामदगी येंगबा मतमदा ngasai अखोइगी माबु कंस्ट्रेंट माबु खरा थिंगनबा फतेना दंदी तौनबा पोटसिमसु यामना वेलकम तोइ अदुग लोइना लोइना साइड बाय साइड मसि मखक्तदा अखोइना कनो तौर लेरगदी मसि मखक्तदा रिलाई तौर लेरगदी माइके अतैदगी सु अखोइगी मसिगी सॉल्व तौनबा प्रॉब्लम सि सॉल्व तौनबा होनरक तारगदी वन साइडेड ओरगदी मसि लॉब साइडेड ओइदना को
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯞꯄ ꯊꯤꯟꯕ ꯀꯨꯏꯕ ꯊꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯎꯄꯥꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯏꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯇꯣꯂꯔꯦꯟꯁ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯩꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯅꯕꯨ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯟꯊꯕ ꯇꯤꯟ ꯌꯣꯠꯊꯕ ꯇꯣꯂꯔꯦꯟꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯥꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯥꯎꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯛꯇꯪ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯦ ꯂꯥꯛꯏꯒ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯤꯝ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯝꯃꯤ 10 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ ꯌꯪ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯦꯟ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟ ꯗ ꯆꯦꯟꯖꯤꯡ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯪ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯗ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯊꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤ ꯋꯥꯡꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣb ꯂꯤꯟꯆꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯣ ꯃꯦꯅꯤ ꯊꯤꯡꯁ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯪ ꯄꯤꯄꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯦꯅꯤꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯒꯦꯁꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯦꯟꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯦꯅꯤꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣb ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯃꯣb ꯂꯣ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯃꯣb ꯂꯤꯟꯆꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ खननिनबदा या मरिक सुबा वाफम फोंदोपिरमन गेस अहुमपु मन हुनगी माइखेदि अमुक सोना थागासरि लोइना ngasi gi ओइनदि मन हुनगी थरमसि मतांगसे टेंशन जरि मया पुनमपु अमुखना खुरुमजरि।